Bea Kamal kan online TV ka jan gwasa me bana rashe me bana jaling kan ko raje me kan ko naling de jogano kwa subscribe ki kwa janyo kana sin ko ken an lar bani ga jan gwasa me ran mi shalat ko kor gwasa pay wo dum non tama shaje ko nyoko malat ke jen pastor kas lege shi dol dangro chaka kor ki cha toy ka dol dangro chaje yen tama karun to shop ka walngwan chaje yen tama kuma sa Sudan ka do badan sharika mo chaje lat ke jen agenda na bana ling bi chulinga gwa ko do badana shaji lukaje men chalat me chon ke che chon bu kono kula linkel bi jisdu bi palping de ji jogono jin nyoka kanasin ko kien ko blera me bi je kula lingi agwa an wala shang wal bakel ka fay ngwan ron kina daro jin dangro ngwan ban leer man je chulinkel ka do badana sho lat ke je ero jen shalat ne shalat no shawude ci dol chaga kaping ke cha toy ka dol chaje yen karun ti sho ko wal ngwan tema rewe ka so Sudan antama chajalas luak yena ki gatijen kamen jegan chalat kajan point the pastor ki bos luakos ki priest re luakos ka Catholic Church charo jama chaja kwen ko jen ngajo ngoten kon tin tre bible chago jen men chalat ring midida long mi chaja de pele ka je kuma South Sudan ki luakos anudan ci dol ci ka toy ki wudin ci dol ci ka kor jente gurundi jandang jogur badak ala run to ko run def kade jen jogur badak run den cha da ba man kana gwan cha je gano shamon midi da long ce je turre lwakos ka Catholic ka jen bos lwakos indine jen rewo ka South Sudan jen ponde shi South Sudanese ke shi jinub jen non ga wida dien no kan dolten ko ni toy ke dol ke te gurun wal kel ka dol do dien te gurun wal joko lo ken ka dol tieni long te ko kamu jena wala ka chole be dol be kan lwakos be kan we yech ke kan la do jogo ne che kamen ngai ke jen ore lwakos la gurgano don te ga garbite lwakos be kan yech ke cheng kos nona duno wude me cha gadi cha kef ko jen baka toje wache je pai tugono bagad baka kor ki ba toy ke kere lwakos kan gad dole chi ma ga gwar nyet wajen cha je bim ka gwaber ramadan te ka damane tin kontin cha kan jen wude mo lwakos mo en gwal dana togre mo tin jen lwakos mutual ke sen Teresa parish and Saint Teresa parish jen wonmete ka wejani jen gwadante tin kanoson bargazal jen gwadante lwako mete tin lo jen kel lwako kel ka ji Catholic Church tin kotre wejen wini kan te ka ramadan la bos lwako en ci toy ka dolone la ji lwako di ne ji lwako di chungan kel ka jen gurdan ci mi jegla ken men chalat bos di ke bos Catholic ken ci dwer ken tel dwer mi chalat ko tel ram ci jektin kani man chala da boss kana lak chaka ni jeka ci kana lad nono lo ku kana defend kana me ci en tiang ne mo be kana lak kana wala kana le ni sham ko ken wajen ladien ka gon kan tama kana man cha yen boss pala no mo la boss pala Catholic man ci dol chaka kor kana ci to ka kana bugu won yam nono ko mot kenen kono te ka ken ji Catholic kana me akel me la ngai kana shang la ji Catholic galat la kana toch kene de konan dol tinkai kemu beken gad beken kana gor kan ke kamen beken let ka yo amije du no cha janga ke ko taram la gwada dana ta ga te gten kala kan gala kan ka treten che odong de kan gad yugo no baje na ke baje mu kerek no mo kerem la kana let kene de konti la ji Catholic la bosken ko let kene ka pin cha je kula ngach du no ram me men kep ramdana la bos pal ka Catholic me re wisin wini jen ram kel machine ka gwa ber no kan ne ko la da man ka lat ke je twai ke ko kan toch wude moke ko blaka moje ka yo ana mo chu wude mo chu ko chu bim med men me shaka je ka jen kor gwa sedan ko en rega me to ko ne ka shanga jen dangro wude bangwan ka pairo ron kina daro jen dangro ngwana me jen gwa sedan to rega motin me cha je captain ka chu police cha chu shol ka chu wude mo cha yo cap antama cha wude mo cha je yen ka run dangwal ngwan rewe ka so Sudan ka bira dan chalat duno ngot ji Catholic Church ki congregation dan tetin keni men chala du mo kene kon ngach ka kije mo bine luñ ko chaka ne je ka kene she to no mo ka ngach ke jen wote be bene nyobe kene bine rai ke doctor ki doctor dane shi nying me shi katem ko ba ko ngaj no mi che toy ka dol ki kana toy ko gor ka jen o de tin kon tin chure dol de ka chek
mi to ko pujin go chi wudo me cha toy ka dol wa ken doctor ken ben ko da na hol kam resol e sha chu yene jen wudo mo ka ngai ke jen men cha la da mi je no te ne ko kien te loga ko loka no ba janga di win mo no men cha la da ken ne ramadan la bospal ka catholic gor ka no te ken ki bigene ko la jaisni kene kon lat ka lok be ken gup ko cha de bu ku le linga go ki cha bu ku ngadi no men chi kan la de mi je no na me cha to ko no te re wi ki juba ba ka is ka ko charia ke gon tan wan teten en wo bi ji katel be kan mi shirka nan be kan lat kene ko la mi je la ya latin ko na toy ka dol ka ne de ko na be win ko ken ne ko la ji katel a jen mu gene no ken te kan ne ke woni te chi toy ka men kala kan go toy kan ka dol na mo ari kel mi di mi sha go jen o she chon ka catholic church o de kan alat ne me je le dan de ko ne jen gwas me mi jira mi jidit ke jen channel me di jo no jen yo kan asun ko ken ya te ka mal bye bye